Clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le ve kule July ni ruk sang ni som ni parukania khovel boina chanchin tharlang sar zualte ilo ngai thaliangu Iran le US boina tharber Khamenei ruang anphur kwal chan Iran shwai tuluber Supreme Leader Ali Khamenei ruang chu voin jinga tangin Tiran ko pui chunga mi makta duai telin anphur kwal chana Khamenei thina phubala turin Trump le Netanyahu thadu na thu anaw na sa le bokani February ni somni le pariat khan Israel le US ten in dawan chan tirlama Khamenei in chu fighter plane in boman thaka chumi a chuan Khamenei ngei le achung te palian thiani an ruang chu puanchin bungro a tuamin trak chunga an ngata tiran ko thlera an phur kwal chanani Iran sarkar chuan ruang vuina hi engineer tanga nilai tho tan ni thleng an nei dona Thursday achuna akharna hun apian na masat khwa Imam Riza biakina an vuiliam donani chu wangin tunkar chung chu tiran khopui kong van lamle na thona mun te po an khar vek ani Khamenei fapa pathum te chuan an pa ruang kianga Sunday khan tong traina an neya ma seram shoi tu thar tur afapa upaber mostaba Khamenei ro chu atel velo Israelin an kap hlum le ang ti hlawin ain thubri ani Trump le Netanyahu thaduna an auna sa hle ruang vuina hian mi puipung khom te chuan plakat an kenga chumia chuan US President Donald Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu thaduna thuan ziaka Trump thadro le Netanyahu thadro ti tein anaw vak bokani Trump po angoi mai lo ka du huna chuan anho tu zong kha ka ti chimile vek thei hatilea US sarkar po in Trump thatumna Iran lama tanga lo chuak chu kumsang ni somnia tang to in an lo chuireng to ani chu tamin Iran sipai ho tulian Qasem Soleimani atha tir wangani Iran newspaper len pani point voina an chanchin bu front page a Thisen chuan Thisen in aru le tangti antar chuaka kan shwai tu thatu te kha ing wangin nge kan that velawang anti bokani Israel PM Benjamin Netanyahu chuan Fox News a interview na Lebanon ram marlam Christian khwachen khatin Hezbollah hlawin Israel nena min lalu ro anti hatia kan hima Christian omna hun danga po kan ti thina ti boka ma se Marjiun district a Christian khwate chuan an lo hnial ngala chu tiang thulu na siam thei kan ni lo kan ram chu Lebanon ania a chia tha tok po ni la Lebanon kan labuan tatang anti ve thungani UN Blue Helmet sipai te chuan kumtop lama Lebanon ram an chua sandona expert te chuan sipai veng tu anom tolo chuan Lebanon ram marlama indo le Thisen chuak apung le don an tiani Khamenei ruang phurkwalna wangin voina tiran khopui van lam chu kharvek ania Merabat le Imam Khomeini airport a flight a thlok lowang naktu ka Merabat ero ain hong leanga Imam Khomeini ero ala khar zel donani OPEC in August la atangin oil an hon tam deuh dona wangin oil man aniamanga Brent crude chu barrel khata dollar somsari pakhat point pariat anianga US oil chu dollar somruk pariat point panga pariat ani bokani Khamenei ruang hi Iran le Iraq khopui then khata an phurkwal dona wangin US le Iran ni anin biak na po atobria Iran chuan khovel oil kalna poimo ber Strait of Hormuz a thunei andua ma se US chuan a phal lovani US Navy chuan ni thum chungin oil tanker somsari chu Strait of Hormuz a an veng him to ma se indo are nu po hian buaina ala omang ti hlaom ala om ria wangin oil tanker kal an la tlem setani Khamenei ruang vuina hi Iran mi puite tan channa lian takania rampumin an in to khom na hun po ani bokani ma se mi rual hian US President Trump le Iran mi puite in kara in melmak na asang le boka kan throi tu min tha sak tu te hi kan that le tang antia Trump point ka du hununa ka that vek thei cheu atile bok chu wangin he boina hi are mel ri lo hle US in June thalai hol khan Israel le Hezbollah in kara ceasefire asiam saktowa ma se chu po chu Israelin azom that mel ri lo hle Israel sipai ho tu ber chuan vo nimena Lebanon ram marlam an lo mek na sipai te amua Hezbollah hian ceasefire hi an bo chiani chuan kan ngak rei lowang rang takin kan chang le zelang atia Gaza rama po Israel drone chuan mi panni athat lea Lebanon ram marlam nabati khwa po Misailin an kap bokani
Lebanon khwa Masdal Juna chuan buaina alana sa hle ceasefire omto ma se Israel sipai te chuan an khuan la chua san du lova chu wangin chung ko som sari pali vel mi jani somnga chuang chu tairi khuwa sikul ruaka an la mani Lebanon Ramhar lam Christian tamna khwa Ramais khwa Mayor Hana Al Amil chuan Israel PM Netanyahu thu soi chu dot vek atia Netanyahu chuan Lebanon Christian khwa then khatin Hezbollah hlawin Israel hena min him ro anti atia ma se Mayor chuan chu thu chu adik lo kanril ruwa po omlo keini hi Lebanon kan nia Lebanon rama hian kanom rengang ati tlatani Syria Israel settlement Israel ramzau du tu pol basan painar ti mi za chuang chu Syria rama lut tumin Israel sipai ngei nan mana Israel hian sangni somni panga January atangin Syria ram kilometer za chuang alatawa churama chuan Israelin settlement din atum me kani Gaza khopui marlam Kamal Atwan Hospital en kol tu Dr. Husam Abu Safia chu Israelin amana tuna hian Israel tanin an khung mek aloyar chuan Dr. Abu Safia nun hi ader thong leani rang taka kan chan chuangai atiani khameni ruang phumna hun pui bertur July ni kwa masat khuwa an nei dona wangin Iran sarkarin voina tangin teran khopui vanlam akhar mak dona tholeni a chuan terana airport panhi Mirabad le Imam Khomeini airport a flight engma thlok lowang July ni kwa masat airport po an khar le donani Khomeini thi na hian Iran ram mi puite thinlung an he hlea mi pungkhom te chuan kan roi tu bermin that sangma se kan ram le kan rin na hi an ti chelo kan la ding het zelang an ti ani ma se Israel US nen anin be nairo atop mel ri lova ceasefire an ti po hi ming chau alania Lebanon le Gaza be na bom thak mi tha alom sel bokani khovel ram lian te point an ngai vin hlea engtin nge top don tiero hriat ani ri lo thung ani West Asia boina in ziaum lama pancho nuwa Strait of Hormuz kaltlanga liquefied natural gas purna longte akaltlang le ta ka wangin sarkar lai pui chuan thali vel kalta a shekna lo siam ramchunga natural gas shrekna asiam chu hlipa inrin niliam ta khan Ministry of Petroleum and Natural Gas chuan hriat tirna thar ti chuakin natural gas order sangni somni paruk chu an siam that thu an puanga he hriat tirna thara hian sarkarin gas sem chua dan alo thunun nale khwa khirna sang asiam te chu nuai bowani ti atar langani sarkar thu chua chuan West Asia boruak aziom chotak zela wangle inremna tlon tling siam tura in biana kalpui ani nuwa Strait of Hormuz ati pui lam sum don na chu apangai le ta ka wangin emergency gas thunun na dan siam te chu angai le to ri lowani ati ani emergency dan khau takhi kumin March ni kwa khan Essential Commodities Act lo chana siamania February ni somni le pariata US le Israel ten Iran an be nu le Iran lamin achan le ve nuwa khovela gas phur chuana nar poimo Strait of Hormuz chu kharani gas supply abal hata ka wangin sarkar lai pui chuan ramchunga chungkwa le mammo zwal ten hena gas athen kimreng theinan he dan hi alo ti chuakta ani India hian tuel thei amamo atanga za somriat pariat vel le natural gas mamo zat ve vel chu rampona tanga alak lu ania chumi zinga za somruk le panga vel chu West Asia tanga lo kalania wangin Hormuz boina khan India mamo anghong na hleani tunairo boruak aziom le ta ka wangin sarkar chuan gas sem chua dan hi apanga angin akal tir zui ngal bok ani North Korea ram ho tu Kim Jong Un chuan nimin khan ton sanga arit destroyer kangkon atanga ral thuam en chinna nei chu telpui Chris Michel engemaw zat en chinani nimina ral thuam en chinna hian Chris Michel baka kangkon main gun le automatic cannon te baka electronic warfare system te po en chin terani thu Korean Central News Agency chuan atarlang en chinna nei zo ani nuwa Kim chuan official te chu destroyer trial chu zo to tura shilin thani chunga navy te man tura hlan to turina shilani June thatop lam khan North Korea hian ton sanga arit destroyer choi hiam chu navy kuta alo hlan to bok Kim chuan navy thuam chak an ni tur thu hi alo soi to a hewang hian kumengemaw chen ballistic missile siam na anda poimo nuwa tunhaya navy lam thuam changna tur hian ma ala chome kani kumnga chungin destroyer lian pani siamin heiba ka ton sing khatari destroyer pakhat siaman tumani
nikum April tha an khu hon choi hiawn hi system sang manga thuam ni in South Korea official te chuan Russia puina asiam ni in an soi ani July ni thum sang ni som ni le paruka khan North Korea chuan high profile naval demonstration an neya nuclear missile kap chuak thei destroyer naval artillery automatic cannon EW suit target acquisition system baka integrated firepower coordination architecture ral thuam te thlunjom na platform sang akas tirang chi deute anen china an hlotling le ani ome an destroyer tharbik chau hi hanen zui lekila US chuan destroyer sang mangin tomahawk missile te a thlo fuwa theya Aegis warship ala nei bok athural pui Japan le South Korea point an nei ve baka andram bora hian US in ada annual bok ti kan sevek mai Kim Jong Un chuan hetiang longchang kang ai na hi rei to a nuclear missile akap chuak thei nge adua a hlotling ta ngai ani theiome he destroyer hi kangkon an tia anen chinna khian nuclear pai thei chi missile kap chuak ngei ti South Korean le US military intelligence te chuan an finfia kima chuan asipai ho tu te chu sea trial zo wat a thlani chung nge ya kongkan service dir turin thu apenghal bok kongkan hi choi hiawn class guided missile destroyer program shin chu ania amma saber choi hiawn hi chu a service mek to North Korean ho in do long lian berle ral thuam pai tam berani satellite thala ka tanga an chu dan chuan a displacement hi ton changa velani VLS cell somsari pali nein cruise missile anti-ship weapons surface to air interceptor te apai rup maya short range ballistic missile te po apai tel rinani he destroyer hian phase array radar system close in weapon system electronic warfare architecture anti-ship missile launcher baka helicopter flight deck te anei bok kima chuan North Korean sipai te zinga chuan navy hian chaklo ber ni in alo soi to a thuam thamek zel kongkan hi metar za somli atanga za somli panga vela sei ni in shiat ania close in weapon seng pansir ME le AK630 anda tel hian atil haum zualani submarine le ral thuam danga po North Korea hian ma alana sa le kima chuan US Japan le South Korea te chu ril nuam lovin asiam le tameka hengram te hi in ral ring takin anom mek le to ani China chuan underground church Zion Church pastor Ezra Jinmingri chu aman chu US president Donald Trump an chuatura angen nuwa inrin ni khan chuata President Trump chuan mei tha China rama azin tuma China President Xi Jinping nena inkom na pastor Mingri chungchang hi soi chuakani pastor Jin hi China thunei tu ten ni kumok bar tha underground church dap chuan na an kalpui tum khan man ni in ko san shroi tu dang som pasari mantel anni bok China chimlama be hai khota ni na anda ani Jin hi chua ani nuwa injin ni ve khan Los Angeles US apan ngala hetila hian an ko san member man then khachu chuatel anla ni loti Human Rights Watch Asia Director Maya Wang chuan soi Zion Church hi China rama underground church lian ber jingami ni in kumsang ni le pasaria pastor Jinadin ani sarkara an register du lova he wanghian kumsang ni sompriat khan an biakin khar sakan nia mase income service online in an kalpui ta thawani mase information network chu dan phallo anga manga pu in man anita ani Jina fanu Grace Jin chuan apa chua anita ka wanga pathian chunga anlom thu soin hemirual hian chua ani theina tana President Trump le kai shroi sarkar malakna wangin anlom leti asoi bok ani US chuan in rin ni khan akum jan hi somnga na chu halmoi le military flyover nen ro pui takina loma kumsang kha jasari somsari paruk July ni khan US colony som pathum te chuan British somna hnuaya anom ti tomna tur Declaration of Independence Day anjia kani khochia le kholum lu tuka wangin alom na hi mun engemaw zata abala pha then kha chu thul ni in hun then khata hun man hi ti khotlai ani bok Washington National Mall rally nei turpo ti khotlai ani President Donald Trump chuan rammi puiten he na thu cha asoya anram zalen na nei chan hi athil tum chu vonnun zel atul thu asoi anram chu ram zong zonga chungnung ber an zel dona an tluk chia tir ngai don lova a thaber an reng don ti asoi America kumsani somnga ti pualin
ram chung mun sang sanga America Bloc Party ti man ania concert te an nei ani artist larte po in lanin anjinga nio Mary J Blige The Smashing Pumpkins Chaka Khan Christina Aguilera le Will Smith te po antel America organizer te hian kumzani nuwa honchau turin time capsule an phuma hian Coca-Cola bur constitution copy state somnga le territory sanga tanga until la khomte atelani kaliam tani ngani khan congress member te chu kumsang khajasari somsari paruka declaration an chiana Philadelphia Independence Sola an local khom to bok ani India External Affairs Minister S. Jaisankar chuan nimin pathiani khan ram paruk tlo kwal turin ajin chuak tana heng ram sang tenen hian indorna thuk zong nei atumani Ministry of External Affairs tarlan danin Jaisankar hian nimin atanga July ni som chung hian Gulf ram pali Qatar Bahrain Kuwait le Oman te atlo ma sapotang heminu hian niwia ka kal le dona July ni som pathum hian kumsang ni somni pariatanga somni pakochunga India ram UN Security Council non permanent seat nei tura campaign a hong halang Jaisankar jinna hun toblama hian Brussels Belgium atlo leanga acham chung hian voithumna turin India EU Trade and Technology Council chutkoma atel do nani Ministry of External Affairs chuan heram paruk tlo tura hian ram sang tenena thohona ti changtlung turle khowele bial chunga thilthleng poimo sang soiho na hun amang don ti atar lang bok ani khovel huwa pa passport thil ti theile lutna te na global passport index sangni somni parukti chuathara India chu kumma salama in pakhatina thlaniama ramza somkwa pasari zinga za somni pangana ani residency le citizenship advisory firm global citizen solution ya tarlan danin nikum sangni somni panga a India din mun za somni palina a in kuminan mason tura ngai ani lain adin mun atlaniam ta jok ani kumnga kalta sangni somni pakata India hi za somni pasari na ni lain kumin hian composite score somli panga point pakhat muin score a ero mason na mu ani thung he passport index yan jinveiwa na chau clear lovin invest theina din munle nunphung ziarang thlengin ate telani report tarlan danin tundin muna India passport mang hian ramsomni le paruka visa telwa jin thei ania hengjinga hian Bhutan Nepal Jamaica Macau le Barbados te antel khovel ram lian le thil ti thei zual United States United Kingdom Germany France China le UAE atero chuan India khole tuitan visa lak masak alangai thunga India hi aramlen phulo khopa noi nung Namibia Philippines le Uzbekistan te hnunga aom phachau ani passport thil ti thei ber thlanna hian Europe ramte anchung nung hlea Sweden chu khowela passport thil ti thei ber ni in Switzerland le Finland ten an dotani Asia ramjinga Singapore chau top 10 na atel pha somna ani India thenom ramjinga China chu za palina ni in Bangladesh za somruk paruk Nepal za somruk pali le Pakistan za somriat pariat tero India ain an hniam ve thungani khowela hydropower plant lian ber tur China in aboi puitan kumsa khajakwa somnga le pakhata khan China chuan Tibet hi athunhuaya ada atana tuna hian Tibet autonomous region ti in heram hi op meka tlang chungzol sang tak Tibetan plachu a auma aleilung le liom danin ajira wangin China hian Tibeta tui khwale hydropower station tam tak adin to ani Tibet hi omna asan ema wang hian roof of the world ti ani boka tlang sang pui atamin mishing maktaduai thum point panga chuang le kan cheng ani tui pui zola tanga te in chorwalin metar sangni zanga vel bora sanga omani Himalaya vela Kailas tangdung bor metar sanga le thum vela sanga helui hian na ania helui na hi tlang panga vur khon tolle tui in asiamani Kailas tangdung atangin Tibeta luang thlain yarlung sangpo anti yarlung sangbo emo yarlung sangbu te po anti bok Tibet atang hian Arunachal Pradesh tuting khuwa India aron luta hesteta hian siang emo dihang anti Arunachal Pradesh atang hian Assam luang lutin Brahmaputra ti ani Assam atang hian Bangladesh luang zelin Jamuna anlo ti ve thunga Bangladesh atangin Bay of Bengal luang lutani China hian nikum December tha khan yarlung sangpo luya hydropower station din na tur alo bom to tui khwalian jet panga siam atum ni in report ani
kum som nga chung vela heng tui khwa panga te hi khung lengin kum sang ni som thum vela chuan power megawatt sing ruk vel an siam chua theirin ani tibeta yarlung sangpo lui mong lam deuh India ram nai lama Midok County chunga ningchi city bula heng tui khwa te hi din tumania khovela tui khwa mai ni lo infrastructure shim zinga alian ber ni tura ngai ani India ramaron luan lu ma in namcha barwa tlang bul thuta use pangin aluanga the great ben anti helai bora hian China chuan Midok hydropower station chu din atum tame kani China hian tui khwa tui da khol teu lovin tui luang ti buai emo ti kiam lova power siam chua run of the river hydropower plant anga kalpui atum ni na soya dollar billion za somruk le pasari vels jet se na tur project hi July ni som pakwa khan official taka na tho tran na hun in khom manania Chinese Premier League hiang pon atel pui ani kha India le Bangladesh te chu China thil tuma wang hian an hlau thonga India big hi thurbing taila China in adu in helui nalam hi akhwa khiranga tui luan koi tir te tui sa huk te China in tui alo khol chiam big te India hian alawa engemo in ti thiam lo ni khwa tui hi ral thumata na China in aman alau bok heba ka hian lir hinga wanga tui lian thut le tui khu awanga lui tui bollo zwal zelte sanga le nungsa tin an tor te lau thonga China chen na wang hian lui tuya le tha om telve thin te chu tlem pha in he lui tuya chom thai ten an tor lau na te po an nei me ka ni Arunachal Pradesh CM Pema Khandu phei chuan Chinese sipai tele China in miram an chun ai mai in he tui khwa hi alhom zong ni na soi hial anram le namtan tui bom ani thei thu te asoi ani anemile ni no ering pon kumin kumtir lama hian China hi rin ngamani lo enge anti thei tu man kan shelo ti in parliament a alwau chuak to bok China ro chuan kum tam tak research an be to thule helui lo mang tangkai ve tu te tan har san na aom lo tur thu asoi thunga ma simi tam tak chuan anoi theilowa India hian tui da khol na tui kho siam zonga ma alak ve ngal a tulin an hriani India le China in lai chin chu soi ngai lovin kan shepe ko me kum sang ni som vela khan China chuan rei tak a phat nuwa yarlung sang polia hian jangmu dam alodin rengti hriatania kum sang ni som palia khan khatilaya UPS sarkar khan Brahmaputra luya Chinese tui khwate chu zir chian rota Manohar Parikar Institute of Defense Studies and Analysis te report at angchuan China dam te hi an lian hlom biawa olsam taka tui da khol na a le thei an nia hei hi an ti chuan thal ba ek char lain India in tui adon claim pha thei thu po an report ani Canada lam NGO pakhat Probi International te chuan kumsang ni som pania khan heng lai area le a che vela China in tui khwa za samthum vel zet adin te hi lir ngin du na mun ni in warning an lo ti chuak to a lir hinga wanga tui khwa ron bo chuak thian India tui lian aron thlen thei ni in an soi he NGO in a soi te chu yarlang sangpo parlung sangpo nulan kang yalung dadu min le yellow river a tui khwa te an ni China kho thanglama an tui khwa boipui mek za som ko pariat point paruk zet te po lir ngin du na muna an boipui ni in an la soi le zelbok Brahmaputra lui narlama China chetna wangin tunma pon Arunachal Pradesh le Himachal Pradesh te tui lian thut alo thleng to thina tunhaya phei chuan he lui tui siang district Arunachal Pradesh ron luang lu thi anuin abol lo ta biawani kumsang ni som parukhan China chuan Brahmaputra lui fin tu jabu khu lui luang chu adang top to la sa lui apo dil siam chop tam tak tui da khol nan lo siam bok China hian lui tui chungchanga in rem na engma India hi anei pui lova aram chunga luang chin chu du danin amang thei kumsang ni panhia he lui chungchanga data poimo in shilton tura in rem na MOU ero an sign vea India tan tuilian lakalo in Vietnam te atangkai le kumsang ni som basaria doklama ram pani te hi anin khik khaka hemin hu hian heng data poimo te hi China chuan India ashil du lova kumsang ni som pariata ashil chunjom le he hian China in lui tui hi ral thuama man a shelo zia atilang kan te theome achunga kan soite wang khian India chu angai athawak theilowani India din mun uluk taka ngai to pui chuan om lo san lo chuti rual chuan zel din thui de ole soiwar deute lau chok deute po anom om ve thei boka Indian sam tak chuan China hian yarlung sangpo lui tui hi luan koi tirin yellow river a luan lu tir te han hlawa yellow river a hian tui alo kiam ve zel nen lau ve thei ani
ma se hei hi thil bel chian dol lo ani a chan chu heng lui pahnih ten kara hian tlang dung oi tak tak le lui pui yang ze mi kong le salwin te a awma sangpo luya ai in heng luya hian tui atam jok fe vekani chu wangin chena i Nilo river a tui luan lu tir adu chuan enga nge a hla ber le tui tlem na ber sangpo atang te daya alwan tirang om zia anei lo ani kumin January thla khan Indian External Affairs Ministry chuan China hna he lui lo mang tang kai be tu te ta na poi thei tur zonga chelo turin alo sil towa India chuan atul ati anga achet ve tur thupo China hi lo sia tir to bok India hian China ruam man na chan let nan Arunachal Pradesh a tui khwalian din tumna aneya ma se he project hi zir chen nam sa po an zo main helai bora mi cheng te chuan an du lo thu anaw pui ta chiama power megawatt sing khale sang khat pe chuak thei din tumna hi Arunachal Pradesh a siang le upper siang district a om me kani area ko pakhat yingkyong chu he tui khwa wang hian chuasan nge angai melani an ro mananga hlotling ani chuan India rama hydropower plant dian ber tur ani veang India hian Brahmaputra fin tu li ate po tui khwa siam tura ro manna ani nual boka China lamin tui luang akwa khirpon heng tui khwa atanga tui chua thei turin aman mo de wero angai ve ome yarlang sangpo luya hian lui tui kho thla sang tak tak oma power siam chonan atha ti sia in kum sang kha jakwa samruk chawa khan ka tilaya power Indian power en irrigation minister KL Rao chuan China nen thok duna power siam na lian tak din adua ma se hlotling lo China in KL Rao a dream hi takin an ti hlotling don ani mele tun naya India shwai tu Rajnath Singh Ajit Doval le S Jason Carten China an tlo thu te po kan thebe ko me India chuan kumnga a khap nuwa Chinese kwaljin te tan tourist visa pek arem tile ta boka India le China hian anin lai chi na siam that deuh an tumem ti chu zona om me kania anin lai chi na hi tun na ya tlemin aron tha chho thet kan ti thei bokang chuti rual chuan India hian rin hel na nen ala dor ti serangila in rin tak tak nai ro om mai arinom chi alem lawani Assam CM Himanta Biswa Sarma chuan China in helui tui luang alo ti kiam ani pon lawom ni lawin Assam tan chuan mal somna ani jok tur thua soi an tui lian tuar na sa thin chia ngai tu chuan an soi hi om lo san lawani ngai tu chianin a soi dik bokin lang Tibet ram hi thaler vot tak ru asur tlem na ani bera June le September in Karvela herama tlangpang vur te chu an tui thina hei hian yarlung sangpo a tam lu tuk lovin tui aluan tira namcha barua tlang le tutin khwa in karbol vel hi khovela porwa tui tamber na pol ani pha helai ro tui tla hian na satakin helui tui hi ti tama India ram china luang Brahmaputra lui tui za somruk panga tanga somsari vel lai chu India ram chunga ro sur wang hi ani China lama ai ngat lu tuk lem lawani China hian atul takzet lawa chuan tui hi ral thuama amang hal ngot big don lawa ma se buaina om thut thelaka in ven dan lo ngai tu ero a thaleang poimo ta chu India in tlon le in pha thiam si lawa China ador thiam hi ani chumi pialama chuan tui khwa lo siama alo in rin reng bok atul nge yang he chena tui khwa wanga buaina om lo nan India shwai tu te mi dor thiamna apoimo zual le don ni in alangani